Ebi yabagamba byabanaabwanaho n'abanyamakuru ahari Amahoro Hotel muri Kampala yashaba abanya-Uganda okufayo bakaronda abantu b'ekibiina ekyarwanyisiriza obururu bwona oburukwija ngu ahabw'okuba eki nikireetera projects za gavumenti zahika kurungi abantu ba burijo. Mwebale munonga obuhagizi bumworekire ekibiina kya NRM na munonga Western Sajene Dr. Museveni President wa Uganda nka chairman w'ekibiina mwebale munonga nyekundire mu brazers mwena abashubuzi abamadini mwena umurumu gumukozere okuronda karuba kabekatara ku muntu omwe wabe nakaronda no ebere team twena twatandisa akobe kisanje eki Western President akachiriza izina rungi okukuma bituyine so beburi uvunaza bwa buri muntu wenda kurengo ebyakuma n'uvunaza bwo twe kwakuma ibiruho mbwe nimbasima obuhagizi bumwine nka Buganda ebitweka bihangu NRM byegarire kibe kiri kintu kikuru munonga. Ogu yayongera yagira ngo nasima abanya-Uganda ahabo buhagizi obubayerekere kandi bakashageka n'ekibiina ekyarwanyisiriza mu kurunda akaruru obwe bakugenderera ebirungi gavumenti ekozere. Mwana nimbashaba ngo kumuhagire NRM tugumize mu kureba ngo program zone za gavumenti akuba president kaguha ibintu ahiguru yarushumya byashanga abantu babyahamagomborera batabishize mu nkora oshangiye ngo ikibiina cyatebwa n'isibo mbwenu tugumize muhamura mwogo kurengwa karuruke twagoma katebekene hatari mu kurwana hatari mu nganda n'amadini ombi obutegeki akoba amadini n'enganda nebegarire nyimihanga wabyebembeza konga twena tuyino mugasho ahakibiina kitu cya NRM mbwenu mwebale munonga ekikuru munonga to mu nkora program za government kandi tukurire president Dr. Museveni nagamba ki ahakurwana soboro abatsigazi n'empangare n'ubuvuranzwa bwanyu kurenga ihangeri byagumartebekene akuba abaganda bayinengamba yaba ngo kikumera kikuyomba novuranza bwanyu kutwaza umuringo murungi kurenga ihangari yitu twaryombeka byagumartebekene byagumari no businge ahandi twatunguka ntunguka ne yabona ntaseyekane yambiwe neka yawe. Yayongera yasima n'abantu bo mu cyanga ekya Buganda ahabo kongera kushageka ekibiina ekyarwanyisiriza abo bari kutera ekibiina kya NRM akaruru hamwe no kuhereza mukuru w'ihanga akaruru kandi ngu eki nikiyambaho mu kubahisya obuhereza. Nshango kwegaririza Kampala ebi byona bibiri ahari manifesto y'ekibiina kya NRM kurengwe ntunguko muri Kampala ne yamani PDM ya mbere Kampala enguto zikozuru buri kimwe cyone ntunguka taro cyo bana babanja president Dr. Museveni ati president wabe n'ababanja konka ninsi yo munonga abanya-Uganda ninsi yo munonga abanya-Kampala okubaterire president Dr. Museveni pasente gibere mpango munonga ngana kibagamye turi mukaru ntikampani to kugegara kube bikozuru ntubigerebera n'amashoga yitu. Makuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni akasinga karuru ko bwa president no bucweka nshanju na kamwe no butanyaguruka nkaga na butana buri 10 obwari kusinga Robert Kyagulanyi Center mu wahireyo percent yo bucweka abirunabona no butanyaguruka mshanja buri 10 n'abandi mukaga umukaruru ko bwa mukuru w'ihanga katirwe 2015 byo kubanza umwaka gwe 2026. Amakuru agahagasha kwa Ronald Ngabirano.